Hello everyone, welcome back to another video. Mayam ngasigi video sidi ko Q&A video oina tawrsi buko mayam na question mayam hangi aingonda question je kaino haibada CureSkin gi matang da amaga adegi aigi mid eye surgery tawrubase ko asigi matang da yamna question je haji pau leptre ba hangak pako ado loi pina mak to ido khumba ngamdre kaigino habde ai ishamak student oibanina kay hani amada sum busy oibedo ko adoigi video bu semgada video sembai time bo leite ba ko ingonda hajik hairaga di adona nahatang potha phammaga mayam gi question je khumdraga di reply pidraga di mayam na khangning bodo khangandraga di sounding bane ba ko sounding bam pok bane adona mayam ngasi gi video se aigi CureSkin gi matanga ade eye surgery gi matanga haitare adona mayam na ai na CureSkin gi product seasonar ko se ko aigi eye surgery tawrubagi matanga chanagiba haitare eye surgery tawrubagi matangse yamna akhoi mit pomna khotna tawda thirubada CureSkin na phaja laine ba ko hairagadi aina seasonar pada kana ba haibada oi khre ba CureSkin se ga chana jagi ba to ado mayam ai video da sum explain tawrage mayam gi question gi answer su I said DM Instagram da amana message lakpa se amana asengba haibada hanba ngamdre ba ko mayam anambana hangai sidi ko sister CureSkin je kamaina order tawdoino haina ko ai video yengam da ba yai ba ko haidi mamangi video da di CureSkin je kamaina order tawni haiba do ina dum haijar do ngasi ju dum haijar ge CureSkin je khoina kamai order tawdoino haiba da Play Store da changbirani Play Store da changaba matung da CureSkin app store download option birani adoga akhoi gi skin se analyze tawjorani ba ko adoga mayam haidi akhoi da question kai ka hangani akhoi gi skin gi problem do hairani akhoi gi skin test tarani adoga akhoi gi oiba kit se ko moina dum thabirani tharaga haidi akhoi gi skin problem gi matungina akhoi gi kit sarak toini na ko adoga moina package oina tharani ba package to ai gi di anauba CureSkin na kamu order taksale ado aigi mamangi seasonaramba kaino do CureSkin gi product mayam do adudi loithokina aina akamu order tawshaleba ko order tawshalaga sigi package sida oina anawa package ni aba sisina ko asisimu akamu pibira e chapma nei product sa kasum khena ba leite adoigi aigi difference haibu aigi mais da mayam so sum uba phangangoni kai difference uba phangi haibu to first of all aina mid surgery to matam da ko aigi mais yamna pongkhat ki plus aingon the skin sida yamna dullness oiba ama ugheba ko ai shamang na khangi ai yamna dullness oire haibu ko adoigi adu to sunatana ko aigi swai ga yamna dark spot yam leire ko kaigino di khangde mid surgery to boduna oyam da basu yai pre di surgery to ramina khatang thijali dana ko kona budi phajarak toini aina dum leire budubu ado mayam na sum urangani khara haidi dull oi ghera ba mai se ko degi pimples kai kra su yamna thoki ado pimples tu su CureSkin sina loi kai haini aingon da yam chana gi bado oreba ado mayam next question da much alas hi sister kainom ta hangya sister gi eye surgery tawru bado ahan ba chatluraga numit kani laraga tawse har e yam kiu leibro sumaina ka shumna te ba ko first of all ekoina tawdoriba doctor du gi number natra clinic to the suriba mayam do contact tawraga chatoina ko jaha treatment oigera any treatment da di dumana loi tawna ko doctor chat pa haibase adana aigi surgery tawriba chiche duga hana hange chiche ai kai numit lauge na chiche na sum do numit tu da din thare I like Monday oiga na Monday Tuesday oiga na Tuesday Wednesday appointment ama hana lobe mathau ta adoga appointment lawaba matungda nimito tharbo matungda dum chatleba adoga dum tawre adoga dum eye surgery tawthore adoga anamba question hangakpada ko ai question khara su hange aba ai ge eye surgery se kaino Manipur da tawiyo natraga kasar da tawre ko akoi kasar da di leitaba mali sumbase leitriba mali haiba ko smaina eye surgery gumba lip filler gumba anything oigera leitaba mali ko leram baso ai di yam khangdabani na khangdre ado ai di Manipur dai tawjarak pane ado gi DMs mayam da lai se ko ai gi eye surgery tawraba matungda kani lerga makeup tawba yagani haibase ko sisu yam la e ID aina tawre se 3-4 month muti kay makeup tawde ai mai sida adona mit sisu yamna pom ki haiba tare ko mit se khoi gi ai samang na yengjaba da ko mi oina khaluje ai yam pom ki bado oi ko de gi aina barap thoma kholaga ice thoma kholaga khara di hantha ki ba yawe adugi ho video da budi sum yam paksap khangam ba su yai ko de gi ai se maranga
su yamna noi khatlure ba doi matang duda mai se kam khat pa matungina de ai surgery ju tawba ta khatang ngari banina yam thi ba do oi khia ba adona mayam ju sum negative comments ju khara lakhi smile surgery tawraga mina phajayai nang na thijal dika ado hajikti yamna difference uba phange ado ta sunatana ko aina CureSkin ga chanaruba haitare ko agi eye surgery tawba se CureSkin ga chanaruba ado CureSkin ki question ama su yamna hange kaino haibe chiche CureSkin se kamaina season agani chiche amta fajana haibira o chiche aigi mai da chana do man de ado chiche gi mai da chana ba mali chiche se dum glow oina oiba wi ado haibeti ko Sizinaraga, Pocha Sizinaraga, the Kangori Niaboko, Hadi Chana Bra Chana Dra, Kamai Tauri Hibadoko, Hana, Sizinaraga, Ying View Oboko. Ilai na so order to doing kay problem labor adoy doloy haibiro adoy matungda moy gi dermatologist na ishagi oiba kit semaga pirakani ado ta sunata na ko monthly free of cost checkup su phangani ko asi se free of cost sumaina akoina khali product lairaga sujam phangdoi se ko kanaroi haibadi yaroi bako kaina di ai shamag use tawraga ai kana bado mayam de share tawjabane ado mayam su dum try tawraga yeng bio order to bodi ilai re adogi delivery 5-6 days ki manunda sum holakani yum da ko yum da dum ya holakatori mi adegi kari haini atai de product to loi gre haraga di akam order tawshan biu mamal ju yamna tangbo na te ba ko akoi gi tongan na lebiru no ba ko haidi hajiki skin analyze taw loyaga punna thokpado ado direct lebiu ba ko adegi mayamna ai previous video yengaga di ai coupon code to season araga di sum 200 rupees to off or ni na sum laire aduigi kai haini CureSkin se CureSkin gi maram da dia thagat maram da di kai haini CureSkin ji thagat lingai haidi wallet reba aingon da di kai na kana bado yamna ado mayam jing bio ai gi mai da dark spot taramba loi pinamak phagre ai na hajik thari je kali mascara tani ko pishum zu thaja pronte aduigi mai se langni sina ko ai na kaino CureSkin gi aina mamang da tegiba ai gi sunscreen gel do adu ta shalu bade khatang langai kem ke wante lipstick amga mascara amga tharaga na ai video namba ngammeba just because of CureSkin adu mayam su mai do yamna di haidi makeup so yam tawshan so phate na ko tawbuti tawgadabani nupi ha di ke gadabani keroi dabanate adu skin je na lei ba ha sama thau tai na ko adona mayam su chatlaga CureSkin apps download tawshalaga mayam gi nungai taba kari problem leiba uring thunga na uring thungya habiro dark spot tar na dark spot tar habiro adegi mayam na sumaina hang pasu yawi ko haidi ahan singna 30 plus ki mi singna su season ba yaga jaina lo yaga ne ba ko khali foam men ba matam do ahan ba download tak shalaga koina play kano CureSkin apps changma matam da koina foam men ba matam do aduga ishagi chana ba chahi do happy o ba ko dum moina skin analyze toraga pibirak toina ba aduga gi ahen ba moina ahen ba su pira oi award pisu pira oi ba mayam gi oi ba dum pirak tori ado mayam ai hadi eye surgery ki questions ju dum khumjare anambana ko number di aina ai video asiga eye da tholi se asiga jangaga haifet yen biro adoga ai eye surgery se ko mayam ka maximum 3 month mukti mayam da haini eye makeup to bigano phajaninga ga di pome khole mayam na ngang bodo tasalo ko adoga last oina CureSkin gi mayam da haraga na CureSkin se ko yam na kanai ai di before after haibatare ko ngasi gi video se ko kayino haibadi ai mai da dujam dullness le bodo CureSkin na phale aduga mayamna khangadaba amana ai coupon code use taragadi 200 rupees off legani aduna ai description da link hapcharamage comment su pin tawjaramage CureSkin gi kana bodo seasonaraga yengbio adugi mayam gi questions ju aina angamba answer pira aina khanjare aduna ngasi gi video sidi matang asida loishelage mathang da mu phangnarse ko bye bye